Mina ngisanendaba nokuthandwa, ngisanendaba nokubongwa. Wawukephi? Ngifunde eDontoni ePhumlani u-Standard 1. Kwathiwa ngoba sifike late asibuthe emaphepha ngaphandle, ngathi ngisabutha lawo maphepha ngasitholela u-R100. Hhayi, ngawumikisa ku-principal wesikolo, owathi ngosuku elilandelayo angime e-assembly phambi kwezinye iy'ngane zesikolo ngema. Wathi bangishayela izandla, ngashayelwa izandla. Uthe sekaphetha e-assembly wathi olahlekelwe yinto ethile akeze ofisini lakhe kunesinxiphezelo. Nanamuhla angazi ukuthi ubani owalanda leyo mali. Ngabe kuzo owalanda leyo mali, angitholanga lutho, ngagcina ngalezo zandla. Futhi angisanendaba nokubongwa, anginandaba nakuthandwa. Ngifunda yena u-Standard 1, ngathe ngiwubhalile umsebenzi wesikolo, ngizethemba ukuthi ngibhale into ekuyona. Ngathi ngiyawumikisa umsebenzi wami ngebhuku, ngashaywa ngebhuku emehlweni. Ngathi hawu thisha ngenzeni? Wathi akalimaki yena ibhuku elingakhaviwe. Bengoneni mina? Bengenzeni? Bengiyithathaphi imali yokuthenga amakhava futhi bengikwazelaphi lokho kukhava? Ngathi ngithi ngisalibutha phansi ibhuku lami, wathi hhayi angiphume eklasini lakhe ngoba yena akayifundisi iy'ngane ezinamabhuku angakhaviwe.